Minjhani vayingiseri loyi a vulavulaka mi vulavula na one of the parents loyi a nga na n'wana loyi a endleka grade 12 academy ka Mavambe eMalamulele. Mi vulavula na mhani lava va nga tikuma n'wana wa yehe wa grade 12 academy ka Mavambe hi nga kuma ku ri xikolo lexiya a xi rejistariwanga a xi le va rejistarile until grade 9, grade 10, grade 11, grade 12 a xi rejistariwanga. Hi sungula ku swi kuma hi April ku ri xikolo lexi a xi rejistariwanga. Hina vatswari hi ku a hi ri ku vileleni hi vana va hina hi future ya vana va hina hi yile exikolweni hi lava vuxokoxoko ku ri ma grade 10 na ma grade 11 na ma grade 12 xikolo xi rejistariwile va ta tsala njhani. Hi laha hi nga kuma ntiyiso ku ri principal va ri vona va rejistarile mara va rindze center number anytime malusi va ta va nyiketa center number ku ri vana va kota ku ri va tsala exikolweni grade 12 ku ri next va kota ku ri va famba va ti-university. Only to find out ku ri leswi principal va swi vulavula na CEO swi leswaku va ku rindze center number va rindze melusi a swi kona swi nge pfuki swi humelerile. And then hina hi ku vilela vatswari hi hetelele hi teka decision ya ku ri ya suka hi ya ka circuit eka Malamulele ya hlangana circuit manager and then ya lavisisa vuxokoxoko hi xikolo lexiya hi laha nga kuma ntiyiso ku ri xikolo lexiya xa academy ka Mavambe ka Malamulele a xi rejistariwanga grade 10 na grade 11 na grade 12. And then loko se hi swi kumise sweswo hi teke goza ra ku eka Munghana Lonene hi ya kombela ku pfuniwa loko vana va hina a va rejistariwanga grade 12. Hi kombela ku pfuniwa ku ri va rejistari va kota ku tsala fana vana van'wanyana future vumundzuku bya vona machelo va vana va vurimi. And then ka Munghana Lonene hi hlanganile na buti Elijah and then va hetelele va hi promise ku ri vana va ta tsala va ta va teka before xikolo xi pfala xa July va ta va teka va transfer va yisa ka swikolo leswi nga rejistariwa. So kusukela kwalani na ti-social worker ta kota ku ri va ta khansela vana va hina kusukela va twa leswaku xikolo xi rejistariwanga. Leswi va swi tsalaka u kuma va ti pfalele ndlwini a va safe vana va hina. Ku na vana lava tsalaka ku ri vona va tsalaka ku teka va tsalaka leswaku va ta hetelela va teka vutomi bya vona va ta tiboha va ta dya poison hi timhaka ta ku va nge swi koti ku ri va tshama the whole year va nga tsali grade 12. So hi nghenele ka Munghana Lonene va hetelela va ku va ta hi nyiketa ti-social worker ta hi fonela va ta kota ku ri va khansela vana. Even today ha se kuma ku pfuneka ya rindze ti-social worker ya rindze feedback ya ku ri vana va hina va zalisa ku ri grade 12 vana va hina va ta va registerisa ku yini ku ri va kota ku ri va tsala grade 12. So hi kombela ku pfuniwa hina vatswari va le academy ka Mavambe ka Malamulele hi kombela ku pfuniwa hi ta ka n'wina hi kombela ku pfuniwa vana future ya vana va hina ku tshama lembe hinkwaro va nga tsali va hlaya tibuku ti leswaku va le ka grade 12 swi vavisa swin'wanyani. Hi kombela ku pfuniwa a hi lavi ku luza vutomi bya vana va hina future ya vana va hina. Hi kombela ku pfuniwa ku ri vana va hina va kota ku ri va rejistariwa va tsala grade 12 va fana na vana van'wanyana. Ya kombela ku pfuniwa n'wina hinkwenu mi nga le ku yingiseleni hina vatswari va Legit Path Academy ka Mavambe eka Malamulele. Hi kombela ku pfuniwa hi vana va hina hi swi endlisa ku yini vana xikolo xa pfula sweswi a hi swi tivi swa ku vana va ta ya kwini for xikolo ya rindzile ku ri vana va kota ku ri va yisiwa ka swikolo swin'wanyana. Hi kombela ku pfuniwa ya kombela inkomu.